Khubor P baro shakitup Khubor ka donbosco media network. Kimat bakong san menta ka singi kilong. Rakhi World Blood Donors Day ka blood bank JYLLIEW. Say ka sin Sylvia College oit saupongud ki Samla kun BA. Mi ikamat ka Jakrem Little Star bat ka Tenset na Southwest Khasi Hills District ha ka Enter District Subrato Cup. But I kublay kinong ilam Congress jirang block ya kinong kershan. Tungin pai menta shaki Khubor kibabnya. Kinong tray ka koit ka kya ha West Giant Hills kilara ki ya kasngi buram kinong ice bun yala kasnam lani ka World Blood Donors Day ha blood bank ka badan ha ka dong panaler JYLLIEW. Hakani ka jingra ki ya kani ka singi bakirpang la ay kublay sngongu ya ki brio shimet ki ba ice bun minsiem yala kasnam nakabenta ki jingdan kam bakir ki kinong pang haki hospital ki badan hakani ka district. Ki kentien kublay sngongu hakani ka singi ya ki rius bun minsiem kilong. Mentala ar postnem ngiken mau iet yepi ko minsiem basbun kublay shibun ya ki jingle jong pi. Hakani ka singi ka blood bank JYLLIEW kalapan kup buram ya kitu ki blaju ice bun man kapor ya kasnam bakodor jengki nakabenta kinong pang ki badan haki hospital ha West Giant Hills. Hakani ka singi u additional deputy commissioner ba FB basan MCS ulalong ukong san ubala ay kublay ya baro ki baju ay kaluit minsiem ya kasnam bakodor jengki haki blood bank hakani ka district. Ulo angru kajing sngongu kam de ka pisa Henry da kajing bakodor ka Dr. I Kiriam Senior Medical and Health Officer JYLLIEW Civil Hospital Blood Center kalapin pau kajing sngongu ya kibawan ice nam ban pin ya kinong pang nakiter sim jong kajing yam hakaju kapor kalapin shlur ya ki Samla ki balakin jo khat pras nem shaneng ban ice ngo bha yala kasnam ban pin ya kinong pang kinong pang kibayo ya kasnam da kajing ice bun jong pi kin mau sherta jing ya ki jing le sbun jong pi bat kin ku ko do ru pi kalaong kibasha pen ko buram hakani kasngi kilong u ebet adonai u andronicus chulai u soli mikwe bare u William Bor Sumer bat una o saki garat kibala jo ice ngo bha bat ai testa yala kasnam jongki Napdeng ki sengpat kasarot iman kajinga seng Samla Presbyterian JYLLIEW ka Occupational Health Center Dalmia Cement Bharat Limited ka kursuk po khat arwernai ka dorbar shnong chilyang rat ka seng Samla Unitarian Church JYLLIEW ka Woodland WK Hospital ka Saba Muswang ka HDFC Bank JYLLIEW ka Corporate Social Responsibility Department Star Simen ka Kenro Kalut Committee Senrat JYLLIEW ka Northeast Adventist University Klit Tershi, ka Daymaya Tori, ka Green Valley Industries, ka Meghalaya Cricket Association West Giant Hills, ka West Giant Adventure and Cycling Association, ka JYLLIEW Civil Hospital Blood Center, ka A Daymaya, ka Seng Samla Catholic JYLLIEW, bat ka Indian Red Cross Society West Giant Hills District. Mr. William Bor Sumer, he is last, he also one of our son of our staff foundation. Do hereby pledge to donate my blood, keeping in view the huge need of blood in India. I also undertake amongst my family members, friends, relatives, colleagues,
and public unpaid blood donation. Along with this, I also undertake I shall donate blood at my own expense without any greed, discrimination. I will make relentless efforts so that no life is lost around us due to shortage of blood. Baro nangi haka shisin kajong kajing jungi ni habban Lech Hospital ni habban ma ni sumar dan ki bahablet malau sunem dan ki bahablet shisin san sunem dan laki jong ki jingpang jing shitong but hakini jingpang jing shitong jungi bonse ningi gidon kam ya kajirap jong ki weibat ki para beri kaba sultanan chipang World Blood Donors Day kedai bakumbala ong iwei ni nongkren ba kopisa kamla ban thit lut ya ki brokha ya perthai berkawai kepala batai doktor mene ladang ina pisaru mla snam kedai kebadan hi hambo komen kapal jungi ban ni student ngayo kajing ngayo kata kajing syampang mata kasni banadu usnam yu balas dang ya kata World Blood Donors Day nadu arajar sa bas student cibon ba Nina berkat shwa yang kini kisnem jo kajing nang jing start to lawan hapo kena kejuk jungi mentah ia berkat yang ki long shwa man shwa jungi men shwa lada don kajing pang kitip lada kitip try bon neki kam start kubno bakau kasnam jong wei ni laman pendan kam pada hawai bang brin te kata kadau kedai ke ini kesi ke bagi so komen cibon bagi yo ba kamtam nak office jong ka Civil Hospital Blood Center Panaler Jubai organize to mekanik kesini. Pat kedai kesini government kamtam ya ki voluntary blood donors di bawah nak Khuborjylla klaim kan orang kecil dia. Ha kecil syampang juga bonsin ala Jylla dan ha kecil long magistrate jur hakam mengatrai bonsin hilang pagi pergi dia berwan cemat. Bonsin hilang pagi kuan menai laupa inilah yang kemiru kita kecil dia. Kiong ngiti uturnia, kiong lana aisnam kanja yuini, yong itlot no, yong ikelan masndap aisnam. Bun ki ba mission ji ha khamtam ha ka jo ha ka nika. Jat breu jingi nomor blai no ki jing pensutu bakla na hi breu banjim sngap ki bagi doktor kiong. Kena tak kadau ni kemen cibun ban yo smo bagi ni voluntary blood donors ki belawan na Khuborjylla Pipilong kanuksa na kementar ki weipat ba nda ai kan snap kamdan jikta ya kamdan kapha juki nga hawa hagajim junga nga lalap bun kijie kamtam haying sam jungaru ha ka bayde ba ko kya ba nga kan mau haba licha sumar para jungaru ladan doktor long gidon kam snam no mentam ta kamdi ka susuk yang bersuat senam mentang tang isai ke phone you know the phone you way langsung ya haprat ya ke jong i ba garat ba mentah kesini ngamlat oh ada don syaitan oh ada lek kata saya belum hari beriu batia ladam gaji dan kam senam ban hamai mentang tang ini aneh ladam mentang ke blood bank tidak tak kadau kalau kaki kebagusan bahamtam ni dan kam but encourage volunteers ki berwan cemat bakin ai kasnam napta kendan apa blood bank ba hanu no kapor berwan kam nim dan kam berslai pat kawai pe sikit le na ni ha kapor bo pang mo ma chunga la ilam ini staff chunga yo nga ha snam di shwa ba ni snam na po negrip hospital kila ai pa pana kan mau sa ita nurse yo nga kan mau mo pihak berwan replace ni kasnam le pin pendo Nomor bon sin kimman pasyu kila yo ya kacik kacik kili no kim tip hiru no bai ko kasna dan hiru kacik kli bersungu lani Hakasin Baningkong Kasin Xavier College Ot Southwest Khasi Hills Kalash pa asaw pongot ki Samla hakakin hun Baningkong banyakun yak examine final Bachelors of Arts ki badang up ya ki result na ka school ba Northeastern Hill University Hakakat Artrik JYLLIEW kanika college kalapenlong yaka jingalang kublay kitbok yakini ki saw pongot ki Samla ki bala pendep yaki jing puli nakani ka persa rajing stan
U Principal Reverend Father Sani Agustin kinong higay bat ki Samla puli kila kublay kitbok yakani ka kinhun baningkong kapadang abya ka result BA. U Reverend Father Sani ulakir khu kado bat ulakin tu yakini ki sau phongot banlong ki ater bat ki nuksa babha hakajing jongki hakamat ki weipat ki parabriu. Ulakit bok bakalaway jongki kan orlong kumbaki ang nut halaki jongki donut. Laay buram kirpang ru ya ka Samla ibadalin wanyang ya ka biscuit best outgoing graduate hakani kisngi. Outgoing graduates, Father George, Sister Blastina, my staff members, and to you, dear students. Life passes on in moments of time. Some of you have been here for the last 5 years, and some others for 3 years. We cannot go back to what we have already passed, but we can relive the experience of the past, reliving and feeling again the experiences that we have will have the power to take us and transcend us beyond the walls of our own campus. Dear outgoing first batch of graduates, this graduation day helps you to recall the strengthening experiences you have had in St. Xavier's. It's a blessing to share them with one another, and we too are part of that blessing you have left behind in our life here. You never know where you will be the next time you wish to come back to your memories of St. Xavier's. But you can always come back to your memories every time you want to come back. You are the face of St. Xavier's. You represent the power St. Xavier's has, especially of the values that you. I, Orlansius Jylla. I, Dirang Karonyang. I, Sylvester Karonyang. I will go Indo. I, Augustine Jylla. I, McDonald Khoi. I, Francisco Khubor. I, Bandre Lang Jylla. I, Badalin Wanyang. I, Badagis Jylla. I, Demonstralin Khoi. I, Ranisha Khubor. I, Santa Mary Karonyang. I, Meldovia Wanyang. I, Lucina Karonyang. I, Shintin Kalira. I, Pibakor Langrakon. I, Chifol. I, Bashinti Snaikon. I, Iban Pintigan Lindo. I, Renika Karaswar. I, William Kalonyang. I, Rupaidin Wanyang. I, Rosvindarin Khoi. I, Liful Susika Lindo. I, Winnie Mary Karaswai. I, Gita Nares Lindo. I, Peace Furka. I, Rahul Tishali Khoi. I, Badakun Lindo. I, Palaris Shazana. I, Badakulan Lindo. I, Yubadarin Lindo. In the presence of my teachers and college solemnly promise that I will cherish and live the values of St. Xavier's College and will always remain true to my alma mater. I promise that I will be a continuous learner, improving my knowledge and skills and bear loyalty to my profession and strive to develop my community. I will do my best to pass on my learning and values I have gained in St. Xavier's to my community. I will lead those entrusted to my care on the path of knowledge and wisdom, truth and sincerity, justice and peace, teaching them the mystery of God and the beauty of His creation. In doing so, I will treat everyone as a unique person, created in the image of God, destined to share divine life. May God help me in living my promises.
Lightly ki school na South West Khasi Hills kin mi khamat banyakun haka district level inter school subrato cup kita kilong ka Jakram Higher Secondary nakalang ki kinthai under 17 ka Tenset Secondary School Sakwang Boys under 17 but ka Little Star Higher Secondary School Boys under 15 haka khat santarik JYLLIEW hadian bala pendep ya ki jingale kai final ka office DSO South West Khasi Hills klapen y yakani ka tournament nakani ka district hakani ka sngipin ha parda yakani ka limpung nalor uba damang singkon u DSO ladon lang ru Samla class Chester Lingdo uba di Maulen Deputy Superintendent of Police kinong hikai ki khenna school ki riorang ba bat ki pat ba nong pet kai haki jingye khun final ka jingye khun final hakani ka sngi nakalang ki kinthai under 17 ka Jakram Higher Secondary kalara ekanam la adu hadien bakala ban penlim no ya ka Rangthong Christian Higher Secondary School da lai lawe da ka tiebreaker haka under 15 shinrang ka Little Star Higher Secondary School kala job ya ka Rangthong Christian Higher Secondary School da saw la argol katba haka jingye khun under 17 shinrang ka Tenset Secondary School Sakwang kala kirtiaw ya ka Maujaran Presbyterian Secondary School da lai lawe da ka tiebreaker ini dalam tuan waktu itu nampak betul lagi kena konsep tek ngai lu itu ngai yo play saya kena lalu dah ada teman la ai jaga simpleng jaga kena ada nama tu ni kena sekolah orang yang kerja sekolah orang lain mesti kena sekolah dan orang yang kena pasal itu tumpis siapa kalau baru dia football. Dan jika Muslim kecuali wala PE kerana jual kerana jual mereka kerana berikut. Dan kerana Muslim kecuali lah berpestau. Nasional Muslim kecuali negara turunnya ini sebetulnya lah sedang dan kau dari arah Jakarta bahwa Indonesia ini dari persen ya kah, orang itu hitai baru yang kasih orang orang kawanan apa mawai. Dengan persen harus license lewat jaga orang tanpa bertanda sebetul. Kalau anda 14, maka anda 17. Kalau anda 17 ni ialah raci dian apa dari. Lagi pun
bun kisah kena sekolah mana wala kidon di sekolah tu nak apa yang katong rey saya mesti meki unjuk sekolah bahagian bahagian tu nak apa yang katong bahawa terlatih tu bahawa yang katong rey kawai kita berjawab me itu kita main itu musim kita pun kisah lagi kita lawan menteri kamu susu kamu tahu lagi kasar pemerintah ini ke final lalu balas one and there for the one ya apa ke ada 17 kalau ke jing terat kena utama gila fish combat la dan tak kasar ke bawah kunju kamu tahu ini bawa final lalu balas ini matmat utama kalau ke fish combat ke jobi kalau ke jing iya tak kasar ke jobi Bakawai macam apa bakawai Bidang don atas school trailer baka jing kuliah trailer baka jing Jylla kai ke jobi bakawai kasi baka sa long sisa ukur joga de katan ke jobi ode tak ada katan ke jobi nai joga dia hi bakawai tapi di tim maknya besok Hai bà. Ada tingkat macam nak ada Kinong yalam ka Congress Jirang Block kila ay kublay kirpang yaki pa ba jong ka Jirang constituency kibla ay ka jingkirshan ya Uma Vincent H Pala ubalay kun hay ka election MP na Shillong parliamentary constituency kabadang shudeption Uba kalan lingdo ubalong Vice President District Congress but District Returning Officer jong ka Congress bapet ya santali ki District Hapo Assam ulapin pau ya ka jing sungu ya kinong kershan ki barat ba jong ka Congress but ulo ang ru wala da ka seng Congress kamdan MLA ni MDC na Jirang constituency Henry kinong kershan kila ay jing job ya Uma Vincent H Pala nakani ka jaka Kani ka jing kershan jang kipat ba kapin isay ba ka Jirang constituency kipat nang kershan kidan ka jing it JYLLIEW ya kaseng Congress na do kipor jang uba jadi rembay ubalami khamat bunsin ya kipat ba na kaseng Congress hakisnem kibalalit no Bat konong rem na do kapor jang uba jadi rembay ya ka party Congress Uma Vincent ularem ha ka election MP Henry kipat ba ka Jirang kimshim la no ya ka Congress party ulo ang hakinong thok Khubor Hakapor ba uba aklan lingdo ulay kren bat kilat patay Khubor ladan lang kinong yalam bahak hamat do jong ka Congress kibakin thup ya uba Marcos Sangma ubalong Vice President ba Darwin T Sangma Senior Leader ba Onbak Manar Secretary ba F Stone Nongrum Advisor ba B Ronghang Joint Secretary Jirang Block Hak banikong sobat aing ublay kena kapor ya ke Meghalaya ya kena kelat ang bang nilakot ipi kongki media ki balong kinong pensai kinong pensengau ya ke jingdon kam kujani ka sisa ya ke bang ini tu ya ki nongkersan ki barat ba jongka Jirang konsumsi berkon ki bakan tup ya ki karbi karo khasi boro bat kontra terter hoi ak jing sisa pedang jongka jingdu jingkerman nang ne ngimdon MDC ngimdon MLA Henry wat ladang hiram hakana ke election MP jong Uma Vincent H Palaru dai nakaliang jong Jirang konstituensi kadon ya kata ke jing ik kan nongrim nadu ko por jong maji dirumbai bat nginya tre hak parti kongres bat Jirang konstituensi kan ya parti kongres kadang im haduk menta bat kayai kwa kumno pan penpau hakipor kibalale no sedien kata kedeka jing ai kubesa sin yaki pai ba yaka ke bapila sim yak ne karai pan kersian yang mapala hak sembol jong ka parti kongres kakti deng ai kublei pi woi pu woi bato blei unang karku unang kardo ip
ya ka jing kersian ke jong pi ya ka jing aiman sim ke jong pi kam tam ni ki nong tre jong ka parti kongres ka ba don hablem jong ka di jingdu jing kerman klem MLA klem NC Henry ni la job la dangam bakla kum bakhan dos pa IA ni la tam ya ka NPP kini ki de ki jing put song pai ba ku ble sibon ku ble se jarno hoj ka jing tumu jong ka parti kongres nang ne sakmat kalong ba nidon ke jingkerman ke buskam namar ba wena ki MP u ba saleng ula job don burong ladang pla kumba silak tami ula job na pogaro handai ka parti kongres ramba ke jing penia ke jing alam ke jong u wat la ima palai dara maknaru handai ka ke bang don ke jingkerman kumba jerang konsensi haga kerteng jong ka parti kongres rangkat ke jing alam jong u saleng sangma ni kerman skam ba kejing yalam jong u kan pen ki imbyang sasisen hapo ka state jong gari jong state Meghalaya jongi sasisen pat banon ra ya kejing job khamtam ya ka jerang konstitusi ka don kejing tu ka bakrau labun sin nilai le nilaram jin dalaisin mereka ka bangi i ya kana sin ka pamenta ka long ba ka parti kongres hapo jerang konstitusi kadon kejing trang berkadon kejing lang a berkadon kejing ang not baka kwa ya utau nong yalam ubade the son of the soil ubala kha ubala pun hapo jong kan yang kejaka hapo jarang konstitusi tingi i baki Peit ba jong jarang konstitusi ki kwa yu lokal bon long we na kinong yalam hapo jarang konstitusi dei nomor kata nibu ya kena kejing kerpan ya ki Peit ba assistant pan ngimdai bandu jingkerman bat kam tam ya ki nongelam jong ka parti kongres bakin pai kemat season 4 ya ke jarang konstitusi ya ka ba gin penmi yo kandidat nomor baka MDC election kalajan bat kane MDC election ka pementa ka banuan ni kermen scam baka parti kongres kan job da ka besok kata ka de jingkermen jong ki nong trai rat ba jong ka parti kongres ki badanang ne nomor ngi dodang ne kirurung ba sudah ki bala trai nadu ka por jong ma jide rumbai kidang ini adu menta kam tan ba darwen bat kiwe kila dar kulen ne mai hedok nang ta u bai persen em song ma nang ta kidon shibun ki nong tre ki ba ya ne akabating keras dede nomor kata ngidon ke jingkerman bat ngindu jingkerman hakane MDC ngin job dak basok bat kalong balada ka ki parti high level ne ki high level ki high authority kin ai tau tau candidate ubade ulokal napo jarang konstitusi kata ka de jingku berkata ka de jing anun jong ke jarang konstitusi Kitu mentan kilong ki Khubor ki bawan jepi na ka Don Bosco Media Network